Ovo je najbolja piletina s ananasom ikada, posle koje više nećete naručivati dostavu. U meso stavimo brašno, kukuruzni skrob, so, biber i belance. Zatim sjedinimo pasirani paradajz, sok od ananasa, sweet chili, soja sos i skrob. Prvo pržimo piletinu, a zatim beli luk, đumbir, seskano povrće i na kraju ananas. Sve sjedinimo i prijatno. Hajde da napravimo jedan preukusan doručak. 4 jaja, mleko, maslinovo ulje, kačkavalj, peršun, crni biber. Umutimo. Umočimo hleb. Dodamo kulen, zelenu papriku i zapečemo u rerni. E pa ljudi, sretan vam badnji dan i nadam se da ste svi u krugu svojih najmilijih i da se lijepo provodite. Mene je zdrmala neka strašna gripa i osjećam se jako loše, ali to iskreno ne smanjuje svu ovu euforiju. Nama je ovo 3. zajednički Božić i zahvalna sam Bogu na svemu. Već sam se ja odavno uhodala što se tiče pripreme božićne trpeze i svih obaveza oko Božića i osjećam se već kao prava domaćica. Meni nije strano slaviti oba Božića, Uskrs i Vaskrs, jer smo cijeli život išli kod mog djeda, to jeste maminog oca, na Uskrs, a on je dolazio nama za Vaskrs i tako i za oba Božića. Djed nažalost nije sa nama već par godina, ali se sad opet svi okupljamo i mislim da nema ljepšeg osjećaja nego kad se svi okupimo. Tu su Goranova sestra i zet, moji roditelji, baka, moje sestre i moj zet i samo nam još fali moja svekrva, ali nije mogla dobiti slobodno tako da nije došla. Mi već imamo neke svoje tradicije, a jedna od tih je da oboje učestvujemo u pripremi trpeze. Goran je ovaj put pomogao oko seckanja luka, mrkve i ostalog, a onda smo zajedno pripremili i ovo carsko meso. Mislim da je baš super kad obje strane učestvuju jer je nekako to bit Božića. Ja sam vam već rekla da ove godine neću ništa puno pripremati. Za banjicu smo navečer jeli lignjene kolutiće, ribu, krompir i salatu, a za Božić sam pripremala sarmu, francusku, još po koju salatu i ovo carsko meso koje ćemo ispeći napraviti lijepo po rketu. Također jedna od tradicija jeste da moja mama za svaki Uskrs i Božić donese svoju lisnatu puter pogaču, tako da će je donijeti i ovaj put. Hrskavi ražnjići od krompira iz rerne ili air fryera. Isečemo tanko krompir, potopimo u hladnu vodu i dobro osušimo. Savijemo svaku krišku i ređemo na ražnjić. Pomešamo palentu, ulje i začine, premažemo ražnjiće i zapečemo u rerni. I vreme je za najukusnije čurose, a sve što je potrebno je voda, maslac, šećer i brašno. Kada se ohladi dodajemo jaja, umutimo i stavimo smesu u špric. Pržimo kratko, odsedimo i uvaljamo u šećer i cimet. Prijatno! Napravite lako tornado čips u rerni ili air fryeru. Potrebno je da krompir provodate štapićem za ražnjić i vrtite kroz ovaj široki deo rendi dok ne dođete do kraja. Razvucite kolutove po štapiću, poređajte u pleh, premažite uljem i začinima i zapecite u rerni. Ovaj čovjek ima burger koji je ocenjen 4,9 od 1300 ljudi. Danas idemo u lokal Perlos koji se nalazi kod staklenca preko puta Trga Republike, a ovdje za početak isprobavamo burger koji mi se najviše svideo i zove se Perlos. Uzeo sam double varijantu sa 2 mesa, a ovdje imamo njihov domaći tartuf aioli, 4 sata karamelizovan luk, kao i dodatak koji me oduševio, a to je šaka oraha koja kad uleti i fino krcne pod zubima, budeš u fazonu wow. Imaju i smash burger u ponudi preko kojih stavljaju crni i crveni luk, a koriste premium sastojke kao što je na primjer Maldon So ili puter iz Francuske i prave isključivo svoje soseve. A ovdje gledate u moj drugi izbor za danas, a to je Double Butter Burger koji je naputerisan do ludila. Sokovi ovdje cure sa svih strana, a preko mesa stave grilovani luk i badem. Zemičke također rade po svojoj recepturi i mislim da u ovim kadrovima možete steći utisak koliko su one mekane, a ako hoćete neki malo klasičniji burger, onda bih to bio ovaj Oklahoma Onion Smash. Probali smo i pomfrit sa turskim začinima, a vi ako ipak niste raspoloženi za junetinu, imaju i chicken burgere koje ne treba zanemariti s obzirom da i njima posvećuju pažnju jer se piletina marinira čak 8 sati pre nego što je ubace u fritezu. Nekada hrana bolje priča od mene. Slušaj sad ovo. Ludilo. Danas se nalazimo u novo otvorenom nacionalnom restoranu Koren koji se nalazi u bulevaru Kralja Aleksandra i ovdje za početak isprobavamo njihov specijalitet, a to su ove, kako oni kažu, praseće bajadere. Čisto meso bez kostiju, to je slasno i kao što vidite vrlo hrskavo.
Može da se uzme po kilogramu po cijeni od 5400 dinara ili kao deo porcije uz šargarepu i krompir za 1750 dinara. Sad gledate u njihovu junačku gurmansku pljeskavicu, skoro nisam ovako dobro jeo. Juneće meso od 300 grama je toliko mekano da može viljuškom da se iseče, a pogledajte samo ovaj presek. U samu smesu dodaju crni luk, slaninu, ljutu tucanu i čedar i moram da pohvalim kako je servirana, jer pored mladog kajmaka ovdje imamo ajvar i punjeni krompir. Još jedno gurmansko jelo vredno vaše pažnje bi bila ova cepkana butkica u sosu od rena, a od ozgo se topi mladi kajmak. Porcije su zaista domaćinske i poprilično velike, a ovu epizodu završavamo uz krempitu i kolač od maka sa sladledom od vanile. Ovako izgledaju ćevapi servirani na gurmanski način. Dolaze u sosu od kajmaka, pečene paprike i pavlake, a onda se površina lepo prekrije jednom pozamašnom količinom kačkavalja i onda se sve to zajedno lepo zapeče. Mekani juneći ćevapi u ovoj kombinaciji daju puno prostora za umakanje. Danas se nalazimo na ručku u restoranu Maksimilijan na Banovom brdu, a ovde možete probati kako teleće, tako i jagnjeće pečenje. Jagnjetina za jednu osobu predstavlja ozbiljnu mušku porciju, a u ovim kadrovima možete da vidite koliko se lako odvajaju kosti od mesa. Ovaj restoran nije specijalizovan za ovo, ali kao da jeste, s obzirom da je ovo meso bilo vrlo sočno. Ovdje vidite kako izgleda njihova mekana teletina koja se servira preko krompira, a ispod i preko svega ovoga ide sos koji se pravi na bazi sokova i samog mesa. Probali smo i Imperial Roll Beef, odnosno biftek sa pančetom, suvim šljivama i orasima, servirano na pireu sa parmezanom, a posle toga jedna domaća kafa. Danas isprobavamo, kako mnogi kažu, najbolji gyros u Grčkoj. Zvuči malo senzacionalno, ali vidjet ćemo da li je to istina. Kad stignete vidite da je očigledna gužva, ali mašinerija radi, brzo idu prilozi, sečanje mesa, plaćanje i samo u krug, tako da se ne čeka puno da sednete. Imaju 4-5 ovih mesa koje se vrte. Ja sam prvi put čuo za ovaj lokal preko lika koji ide po cijeloj Grčkoj, isprobava gyros svuda, bio je na preko 300 mesta i kaže da mu se ovaj najviše svidao. Spletom okolnosti, nalazim se u Hanji, na Kritu. Ono što je zanimljivo, ovdje umjesto tzatzikija koriste jogurt sos. Ja sam uzeo svinjski gyros, zadržao sam taj jogurt sos i dodao sos od fete. Ajde da probamo. Wow, ovo je baš dobro. Baš je jako. Probam samo meso. Meso je super sočno, to sam vidio i dok je seko. Bukvalno su curili sokovi dok je seko meso. Ali ono što mi je jako zanimljivo je ovaj sos od fete. Nekako je gust, kao da je stavio brdo izmrljene fete unutra. Što se jogurt sosa tiče, on mi je nekako kremastio od tzatzikija, ali mi iskreno fali malo belog luka. Bomba je gyros, nema šta. Da li je baš najbolji koji sam probao? Nisam siguran, a pretpostavljam da ima i boljih, ali je vrhunski. Momci iz Tajma su otvorili nov restoran, u pitanju je Time Indian Cuisine, gde Srbi i Indijci zajedničkim snagama spremaju autentične indijske specijalitete. Ovdje sam za početak poručio butter chicken, mariniraju ga sa 17 začina u grčkom jogurtu, piletinu bace na čumur i posle toga je stave u ovaj kremasti sos koji je na bazi paradajza. Butter chicken je u suštini klasika, ako odeš u kafanu poručuješ ćevape, a ako si na ovakvom mestu poručiš upravo ovo. Uz ovo dobijate pirinač ili nan hleb, ja sam poručio oba. Piletina je toliko mekana i sočna da je to strašno. Mislim, nije ni čudo, jer su je izvodili dušu i nju su marinirali. Ajde, probamo sa garlic nanom. Sos je gust, kremast, aromatičan i ono što meni ovdje igra glavnu ulogu, adiktivan je. Verovatno ću za 3 sata želeti ponovo ovo da jedem. Ovdje imamo tanduri gambure koji se kao i prethodno jelo, isto se mariniraju sa tonom začina, grčkim jogurtom i bacaju se na čumur. Servirani su ovako na ovim ražnjićima. Porcija je poprilično jaka jer imamo po 4 gambura na svakom ražnjiću. Imamo salaticu, garlic naan i sosići. Mesnati, sočni, puni ukusa, ovo je navlaka. Chicken 65, znači pohvalni komadići piletine. Idu u fritezu i posle ih uvaljaju u slatko kiseli sos. Ima neku prijatnu, blagu ljutinu koja mi uopšte ne smeta, već me samo tera da jedem još. Ovdje imamo falafel obrok, dobijamo 5 falafela koji se serviraju na humusu, zatim kačumber salatu sa leblebijom, garlic naan i green chutney sos. Falafeli se preliju jogurtom, generalno cijela porcija izgleda perverzno dobro. Prskav je, nije suv, ja ne znam,
Je li iko sumnja u ove momke? Bomba obro. Imamo dezert koji se zove gulab jamun. To su fritirane kuglice od mlečnog testa. Ajde probamo. To je ovo zanimljivo. Kao neka indijska verzija tulumbi. Kolač keser pista koji je kao neki koh sa prelivom od maline, ružinom vodicom i pistaćima. Živjeli. Super interesantno. Viralne japanske palačinke nisam stigao da probam u Japanu, ali ih zato od sada imamo i u samom centru Beograda u lokalu Wiggle. Slično se rade kao naše palačinke, samo što se jaje i belance muti odvojeno. Kad se napravi smesa, one se prebace na ovu plotnu koja je posebno napravljena za ovaj specijalitet i tu se istovremeno peku i kuvaju. Na poručbinu se čeka 15 minuta jer su palačinke vrlo delikatne, a ovde gledate u kvebek koju natope rekom javorovog sirupa. Sama palačinka je vrlo neobična, mekana kao oblak, a velika kao torta. A ovo je Kalabrija koja dolazi sa limun i vanila kremom kao i jagodama. Zatim njihova najprodavanija Brisel gdje imamo 3 vrste čokoladnog krema i lešnik. Meni se možda najviše svidela ova egzotična varijanta Sao Paulo sa marakujom, vanila kremom i šumskim voćem. Tekstura je nešto posebno, kad je presečete, trese se kao puding, a kad zagrizete, topi se u ustima. Pored toga imaju i zanimljive čajeve u ponudi kao što je zelena dinja ili crni dud. A tu i jedna limitirana palačinka, vigleće, koja je bukvalno natopljena mlečnim pretopom. Ovo je jedan od onih lokala koji upadaju u kategoriju Dijamanti Beograda, u prevodu treba da ga stavite na svoju gastro listu. Danas idemo u ćevabdžinicu Cica koja se nalazi u Zemunu, posluju preko 20 godina, a u ponudi imaju 4 pažljivo odabrana specijaliteta. Ovde se radi roštilja ćumur, a prepoznatljivi su po ovim sočnim sarajevskim ćevapima za koje sam siguran da bi se i u Sarajevu visoko rangirali. Somun se prelije supicom, a ovako izgleda presek ćevapa koji naravno stiže uz krupno sečen crni luk. Svaki zalog ima šta da kaže, ali se za reč izborio i banjalučki ćevap koji je meni samo za nijansu bolji. To je naravno već stvar preferencije, ali ovde ga stvarno dobro rade. U ponudi je i mesnati dimljeni vrat, u porciji stižu 2 komada i bude negde oko 400 grama. Fino prošarano i masnjikavo, a ovo su njihove domaće svinjske kobasice koje u kontaktu sa nožem kreću da ispuštaju one najlepše moguće sokove. Domaći hleb sa integralnom speltom i semenkama postao je moj omiljeni zdravi hleb, a mekan je i ukusan čak i sutradan. Spelta je bogata vlaknima i lakše se vari, dok semenke daju zdrave masti i dodatnu hrskavost. Ceo recept je u opisu, a vi mi pišite kakav hleb volite da pravite. Wow. Ovo je, ljudi moji, kineski burger u koji stavljaju čak 29 začina, a meso se prokuvava 12 sati i posle toga još 12 sati odleži u sopstvenim sokovima. Danas isprobavam drevnu uličnu hranu iz grada Si Jan u lokalu Mo Sarpi u centru Beograda. Ovde se svakog dana pravi jedan specifičan hrskavi hleb koji se puni ovim svinjskim mesom koje je toliko sočno da mu upravo zato ne trebaju nikakvi dodaci niti namazi. Završe tu i delovi kožice, ali se sve fino usitni i upravo to doprinosi punoći i ukus. Ovaj burger košta 550 dinara i imate veliku preporuku za njega, a sada gledamo interesantan proces pravljanja prolećnih rolnica. One izgledaju ovako, pune se škampima, povrćem i predstavljaju po meni odlično letnje predjelo. Na sledećoj stanici imamo Li Yang Pi, domaće, sveže pripremljeni bezglutenski rezanci koji se kuvaju na pari, a serviraju se hladni sa salatom, kikirikijem i njihovim domaćim sosevima. Svaka porcija se pravi tog dana, nikada se ne čuva za sutra, a s obzirom da je kuhinja otvorenog tipa, to možete videti i sami. Ovo je vrlo osvežavajuće jelo koje košta 650 dinara, a u kombinaciji sa ovim sosevima bude i prijatno ljutkasto. Ovde se prave i baosi koji su verovatno najjeftiniji u gradu, ovaj sa povrćem košta 150 dinara, sa svinjetinom je 280, a slatki sa orasima i kikirikijem je samo 100 dinara. Trenutno se nalazimo u Njujorku i došli smo da probamo poznati njujorški chopped sandvič. Šta to znači? Sve sastojke koje stave u vaš sendvič seku na sitno, onda ih ubacuju u hleb i to je to. Ogromni su, u suštini se osjećam kao da držim neko malo dete u ruci. Po čemu su oni specifični? Kad uđete u deli, prolazite prvo kroz market, gde po njihovoj preporuci uzimate ili neki čips ili neke krekere, potom stajete u red, usput možete da uzmete i neko piće i stajete kod jednog od 3 mesara i birate koje ćete meso, sir, koju vrstu hleba, povrće i predajete mu, u mom slučaju, krekere. On onda od tih sastojaka napravi bukvalno jednu planinu i preko nje kreće da stavlja majonez i po vašem izboru sirće, ulje i biber. Prvo isprobavamo sendvič sa tunom. Treba biti majstor da sabiješ sve ove sastojke u jedan sendvič. Alright.
Ovaj lokal mi je već dugo vremena na vrhu liste želja da obiđem. Ajde da probamo. Brate, mili što je ovo dobro. Super osvežavajuće zbog svog povrća. Iako na moment izgleda kao da je kašica za odrasle, nije. I dalje ima tu sitnu formu i dalje osjetiš kad zagrizeš. I iskreno sviđa mi se ovaj dodatak koji sam ja izabrao. Nisam uzeo čips, već cheddar krekere tanke. I ljutkasto jer sam stavio za kišenjenje jalapeño papričice. Ovo je baš dobro i mislim da ću ovo kući praviti sigurno. I naravno da smo uzeli sendvič sa mesom. Ovdje imamo ćuretinu sa medom i salamu. I ovo je dobro. Mislim, baš je dobro. Ali nekako mi u ovom trenutku više prijao sendvič sa tunom. Evo kako to izgleda kada Bosanci organizuju street food market u Sarajevu. Traje sve do 6. jula, a moja prva stanica za danas je Fabrika Gastropub. Ovdje isprobavam hot dog cheesy premium, gde preko juneće kobasice stave New York sos, kremu od cvekle, jalapeño, hrskavi, kao i karamelizovani luk i još neke dodatke. Ovo je savršeno da se pojede s nogu i idealno se uklapa u ovakav tip festivala. Selimo se do kantine gde prave, kako oni kažu, hranu za dušu. Ovdje sam probao easy Philly cheesesteak sandvič koji je kao i prethodno jelo nafilovan do bola. Ovdje vidite kako se lepo spojio sir sa mesom i mislim da čak ni Ameri ne bi imali šta da zamere. Zatim prelazimo na štand Fishholic gde nam dva mlada momka pripremaju nešto što je letnje, lagano i egzotično. Jeste burger, ali ovdje ne ide juneće meso, već marinirani sveži gambori koji su mi legli kao kec na 10. Sviđa mi se raznolikost hrane na ovom festivalu, a sada idemo do štanda Mr. Baget da isprobavamo jedan monstruozan sandvič. Zove se Chop Chop, znači cepkana junetina koja se nekoliko puta okupa u sopstvenim sokovima, a preko nje se tope čedar i dimljeni sir. Ovdje se dodaju još slatko-kiseli krastavac, kao i luk, spicy mayo, pavlaka i avokado krema za jednu eksploziju ukusa u ustima. Ako ste mislili da ću pojesti samo burger sa gamborima, onda ste se prevarili jer sada idemo kod Papija. Sa njegovim burgerima sam dobro upoznat, ali danas isprobavam nešto novo, a to je Papi Caliente burger. Ovdje stave guacamole sos, jalapeño, kao i tortilla chips i ovo je jedna vrlo zanimljiva ljutkasta kombinacija. A šta kaže ekipa iz Pasta Leba? Pa kažu da moramo da probamo njihov mac and cheese. Ovdje koriste dve vrste sira, a to su cheddar i mozzarella, a ovo se, kao što vidite, topi i razvlači samo tako. Nastavljamo dalje sa isprobavanjem, a na red je došao Frankie's Pizza, gde se pravi nešto malo drugačije. Oni u ponudi imaju naravno i klasične pice, ali sam se ja odlučio za ovu specijal varijantu, gde je glavni sastojak birija meso. Svežinu mu daje pico de gallo, osjećaju se meksičke note, a vi ako volite da eksperimentišete, onda je ovo prava stvar. U goste me je pozvala i kuća vilenjaka, gde me je brat pitao da li hoću da probam burger preko kog stavi brie sir i malo ga pecne brennerom, a onda je izvadio legitiman bacač plamena. Burger se zove Truffle King, a ja sam preko brie sira umjesto džema od luka dodao slatkasti džem od paradajza. Svaki štanc se razlikuje, pa tako i ovaj, sombrero. Ovdje se štancaju meksički specijaliteti, a ja sam se odlučio za hrskave juneće takose. Pikantno, osvežavajuće, 3 komada u porciji, a došlo je vreme i za nešto slatko. Fabrika Sweet Corner nudi male slatke zalogaje u vidu ovih lepih krofnica koje su sveže i prave se na licu mesta. Tu je i Puffy Lil Pancakes koji pravi mini pufnaste palačinke, a ovo sam imao prilike da probam i u Beogradu, tako da ovdje nema greške. Mikava nudi dezert za koji me ceo svet odlepio, a to su jagode u kombinaciji sa topljenom čokoladom, pistaćima i kadaifom. Sarajevo Street Food Market pored ovoga ima i ozbiljan muzički program, a vi ako ste u prilici, apsolutno ih vredi posetiti. Dva burazera prave monstruozno dobre sendviče. Danas idemo u lokal Babalu koji posluje 9 godina, a nalazi se u samom centru Beograda pri vrhu Skadarlije. Na prvoj stanici isprobavamo mog favorita koji se zove Čvarkov, a ovde svaki sendvič teži preko 400 grama. Koriste isključivo sastojke od domaćih malih proizvođača, a ovde nam Mire pokazuje kako po drugi put stavlja maslac kako bi sendvič lepo zamirisao i zahrskavio. Što se Čvarkova tiče, ovo je bomba. Uzduž celog sendviča se poslažu duvan čvarci, svinjska pršuta, kačkavalj, prženo jaje, vitaminska salata da se malo osvežite, 3 kuglice kajmaka i tartar. Košta 650 dinara i molim te, nemoj da brojiš kalorije ako ovo poručiš. Sviđa mi se energija lokala kao i simpatični Mire koji odvoji trenutak za svaku mušteriju, a ovde gledate u jedan sulud sendvič koji se zove THCF 44, što implicira sledeće. Ovdje imamo 4 vrste mesa i 4 vrste sira. Što se mesnog programa tiče, tu su marinirani juneći ramstek, grilovana piletina, dimljena pršutica kao i prepržena
slanica. Ovde se dodaju da kažeš burger sastojci, sendvič je brutalan, a ako uspeš da ga savladaš sam, mislim da ne moraš naredna 3 dana da jedeš. Na poslednjoj stanici imamo jednu malo laganiju varijantu, a to je dunjin sendvič. Ovde dodaju jednu pozamašnu količinu piletine, čilito, kao i domaći cezar sos u kome se osjećaju komadići parmezana. Sa strane sam dodao i njihov domaći sos od belog luka, vidi ovo, kida. Babalu pored ovoga u ponudi ima paste, salate, a i nešto lepo se zasladiš u vidu ovih mekanih palačinki u koje ubace euro krem dok su još vrele da se lepo otopi.